čestitam dan zaljubljenih, da uvijek budete zaljubljeni, da uvijek budu u vas zaljubljeni, da vam poželim puno sreće, puno zdravlja, vašim porodicama i vama. Danas sam mislio nešto govoriti više o BB koloniji, kad sam vidio to kaže, nastava našim Iličana, malo sam temu promijenio. Kad smo pričali Kolončani, malo sam starijih ljudi kao što je Božo, kao što ovo, čuli smo šta je ta riječ Kolončani. To je zaista dobar čovjek, dobar domaćin, komšija dobar kum, prijatelj. Sad bih pričao jednu priču o starom Leviku, koja će kasnije da se poveže za ovaj stol ovdje naš. Kad sam bio mali, živio sam kod bijele nove zgrade. Ko ne zna, to je ova zgrada što je najviše prošla, gdje živio Milan Vičić, tačno. Moj tetak, poslije podne, kada su radnici otišli, tu su dolazila dva čuvara. Mislim da se zvali Boro i Luk. Ne znam, Božo maše glavom. Nisam siguran imena tih ljudi, ali sam siguran da se kafa nije mogla da popije predveče poslije podne bez tih ljudi. Što kažu, kad je u kući bilo nešto slatko, dao pita, dao kolač, dao nešto, nije mogla da se pojede bez komšije i bez tog čuvara. Danas je to malo drugačije vrijeme, danas nemamo takvih običnih ljudi da i tako gledamo kao nekad. Hvala Bogu, evo ja živim blizu ove zgrade gdje je porodica Vičić, gdje su svi naši, što kaže, Mila i Rakac, ostali naša Zorica Dojančević, Savić, Dopovedni i ostali koji nisu tu, naročito teta Savku koja leži još, koja je nekad radila u trafici do Okmana. Zaista tu još postoji nešto što je postojalo u starom Leviku, kao što sam pročitao, što je Bojan napisao prošle godine na našoj plakati BB kolone 16. juna. Imamo taj duh zajednice. I to sam htio da kažem da je možda najviše uspjeh ove BB kolone za ovih 11 godina, što mi zaista imamo kao malo ko taj duh zajednice koji se još samo može ovdje osjetiti. Mogu reći da se taj virus proširio i ovdje u Domanu. Pozdravio bi gazdu Mišu koji nije tu igrom slučaja, gazdu Bojana, Boga kuma Dragana Zelnića, Alija i sve osobe restorana Domana gdje se mi osjećamo ovdje kao ko svoje kuće. Sad bih samo rekao još malo da, kao što je rekao Bajaga za BB kolonu, mi smo jaki i kad se družimo, i kada pijemo, i kada pjevamo, pačemo, da ste mi živi i zdravi još godina sto. Živjeli! Sada, pošto ovo skupština prije nego što dam protestu jednu riječ, ima li neko od vas koji šta da kaže, ti govori, pohvali? Pedlager, možeš doći. Opet ti. Ajde, prvo ti pa će Zvijezdan. Inače, moj školski drug iz mlađih dana. Pa možda je Zvijezdan trebao prije mene, ali nema veze. Evo da vas pozdravim sve večeras ovako u impozantnom broju. Za mojim stolom smo imali jednu konstataciju da se duh Starougljevičana i duh Starougljevički širi. Ima nas više. Bogu hvala ako Bog da i više dogodi. Hvala vam svi u ime kolone BB što ste ovoliko došli
u ovom broju, naravno. Vidim tu mnogo mladih ljudi, naravno to jest uspjeh ove organizacije. Za pohvalu je što imamo ovdje i novih ljudi, neki su možda spriječeni i tako dalje. Ono što smo, evo ne mogu reći samo da je moja ideja, ja svake godine ovdje nešto pričam, pošto od mene to traže, zajednički sa rukovodećim organima kolone dogovorili smo sljedeće. Evo da pozdravimo gospodina Šuterija i Radmanija, inače mog Šuru, igrom slučaja evo sad je ušao. Samo da vam kažem, ono što su ideje, ova 11. godina, ideja za ovu godinu nije samo moja, nego i od Zvezdana i od Čive je da na onom ljetnom druženju skupimo, okupimo, pozovemo, dovedemo što više starih starougljevičana, oni koji su izvorni od kojih ovo sve potiče. Evo, komšija Tešo Petričević je večeras ovdje prvi put sa nama u ovom zimskom izdanju, što bi rekli. Znači, ideja je za ovu godinu da skupimo što više onih starih starougljevičana, naravno mi smo tu obavezni. Ono što smo pričali prošle godine da napravimo onu jednu, da kažem, reljef starog ugljevika, ostaje ideja i za dalje, tako da na tome će se vjerovatno raditi. A ono što je možda moja ideja za ovu godinu ili za naredne godine, evo nas tu dovoljno, da napravimo u toku godine jednu šetnju do starog ugljevika gdje bi se malo zadržali, vidjeli ostatke kojih još ima tamo, ko nije išao odavno. Dragan to vrlo dobro zna, da tamo još malo šta ima od onog starog ugljevika, pa možda bi bilo lijepo da recimo svake godine u nekom periodu, bilo kada, napravimo jednu šetnju iz ovog do starog ugljevika i da se malo družimo, da lociramo uspomene i da na takav način obilježimo jedan dan. Eto toliko od mene, od nekih prijedloga koje sam ja imao zajedno sa Zvezdanom, Čivom i ostalo. Evo, hvala. A Zvezdan je izvod Zvezdan. Dobro večer. Ja sam imao cijeli govor, pošto su ova dvojica pretjerali. Ja ću vam samo reći ovo, da prije su postojali pioniri koji su u 11. godini, i sretan nam 11. rođendan, svima nama, u 11. godini su počinjali biti kao stariji pioniri, imaju mlađi i stariji. I da ne bi više dužio, pionir je pošten, iskren, odan, napredan, istrajan i radin, što bi rekli, vrijedan. Ja mislim da je to ono što definiše kolonu B. Mi smo danas kada postajem pionir, dajem časnu pionirsku riječ da ću marljivo učiti i raditi, poštovati roditelje i starije i biti vjeran, iskren drug koji drži dakle. Hvala vam svima.